Good evening. Good evening, Daddy. Yeah, how are you? I'm fine, thank you. Yeah, today we continue our English lesson. មេរៀនអីកូនណាសួនកុមារកូនណាកូនដឹងសួនកុមារភាសាអង់គ្លេសថាម៉េចទេ Playground. Yeah, very good. Playground សួនកុមារនឹងទៅលេងដូចនៅមាត់ទន្លេនៅកន្លែងសួនច្បារនៅកន្លែងហ្នឹងវិញ ហ្នឹងហើយកូន You always play at the playground in your primary school កន្ទុយវ័យ primary school and also at riverside. and you play and you from on Sunday and you can play. Yes, good. ឥឡូវយើងចូលអានអត្ថបទខ្លីសិនកូនណាតោះចាប់ដើម យើងចង់ទៅសួនកុមារតើយើងទៅទីនោះដោយរបៀបណាយើងជិះកង់យើងជិះម៉ូតូយើងជិះមកយើងជិះរទេះសេះយើងជិះរទេះគោយើងជិះឡានតូចយើងជិះឡានធំយើងជិះទូកយើងជិះដំឡីតែយើងដើរវិញ Yes, very good. ឥឡូវយើងចូលល្បះដំបងកូនណាយើងចង់ទៅសួនកុមារឥឡូវប៉ាសួរពាក្យសិនមើលកូនចេះអត់យើង We Yes, very good. We ចោះចង់ one Yeah, good. Want ចាំគុំពាក្យយើងចង់ អត់ចង់នឹងរៀនហើយនៅ រៀនហើយតាកូន តោះហើយចេះ តើយើងចង់ទៅសួនកុមារគុំពាក្យមក ទៅ say go Yeah. go to ដាក់ to Yeah, good. ចឹងដាក់ we want go to the playground Yeah, we want to go. we want to go the playground Yes, good. ដាក់ដឹកផង ហ្នឹងហើយ Here. អាហ្នឹងទៅ Yeah, good. We want to go to the playground ក៏បាន go to playground ក៏បានកូនណា ខ្ញុំថាត្រូវ ត្រូវកូនណា Yes. Try again. Why We we want go to go. to playground Yes, good. playground ចា We want to go to playground. ប៉ានឹងជួអានឹង Next នឹងអ្នក sentence. ណា បងជ្រូក តែបងជួដូចកំបួល ហ្នឹងហើយកូនជួកម៉ាប់ចឹងហើយតើយើងទៅទីនោះដោយរបៀបណាអញ្ចឹងមានពាក្យថ្មីថាពាក្យអីពាក្យទីនោះគឺយើងប្រើពាក្យ there there Yeah here there ហើយពាក្យថាដោយ មួយទៀតតែអើ បើ there ហ្នឹងបកប្រែថាមានវិញគាត់ណាបើថា there មួយម៉ាត់គឺនៅទីនោះហើយពាក្យដោយរបៀបណាហ្នឹងគឺពីចិនគេយើងប្រើសម្រាប់សួរណាហើយភាសាអង់គ្លេសប្រើ how here how ដូចថាកូនចង់កូនទៅនោះដោយរបៀបណា how do you go there ឃើញទេបានអញ្ចឹងយើងកុំពាក្យគាត់ណាឥឡូវម្ដងទៀតទីនោះអានថា there ដោយរបៀបណាគឺ how there how តោះឥឡូវយើងកុំពាក្យតើអញ្ចឹងដោយរបៀបណាយើងសេមុនអត់សេដូចខ្មែរទេណាយើងដាក់ចុងក្រោយទេ គេដាក់មុនអញ្ចឹងគេដាក់ថា how do we ទៅទីនោះ how do we go how do we there go go there how do we 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 go there yeah here how do we go there do you see yeah how do we go there អានោះគឺជាសំណួរ Yeah សំណួរកូននៅសួរឃើញគេដាក់សញ្ញាសួរគេសួរគ្នាហ្នឹងបងជ្រូកជាមួយបោះអីនោះ ប
bà ọt squall đấy nọ lần chụp mọc rồi Chứ một sữa ấy bằng nó cái con nó cái cái vang mày cái squall thằng này tao là nhưng mà bà tòm tiết dương chỉ còn là con che bịa con ấy bịa chi say lại yeah very good right cho con nó chơi háo vậy Tricycle mẹ này con chật trứ con miền pi bịa mà bịa có miếng pi này bà prap á con ta vô tha con cycle yeah miền cycle trong con á cycle bicycle yeah bicycle mỗi thứ kia bike anh mua thêm tôi còn bay tha tricycle yeah tricycle nè bicycle cứ con pi nữa con tỏ là dương chỉ còn nhưng con biển giấy con á xem mấy we ride a bicycle yes good we ride a bicycle in tha ở tử nó ngày chân là thay tẹt nó ngày tỏ là chương của next sentence dương chỉ một tàu we ride a motorcycle yes good nâng chạy nó ngày còn ba chồng hai nữa bịa một tàu cứ tìm mỗi cứ bịa một thâu bike mỗi tiết cứ một thâu cycle chân con tàu mình nè các bạn đấy con đấy nhưng tha motorcycle mình tha chân yes good chân dân chi một tô mình còn thả trở hai cứ vì rái ở một thâu bike được gọi vì rái ở một thâu cycle mình tha motorcycle yes yeah very good boy next one dân chi rờ mọ con á chân bịa tham mày bịa rờ mọ cứ dương hai tháng tại sao rờ mọ miền còn bay nữa miền còn bay đấy tôi còn bói năng sao tricycle taxi yeah tricycle taxi để sao rờ mọ nó miền còn bay tricycle taxi yeah taxi mấy nhiêu anh we ride a tricycle taxi yes good chị ăn môi tiệt oh try again anh say mình taxi tricycle taxi yeah taxi okay we ride a tricycle taxi yes good chẳng dân chi rờ mọ mấy nhà ba thải tiệt tệ năng ngày này chẳng con thằng anh trời nè dân chi rờ mọ cứ we ride a tricycle taxi con plate thả ở chỉ mọ mùi cái nè con thả hay không chẳng này đang good very good we ride a tricycle taxi next one dân chi rồi tay xe bạn nào đây dân nó ba bây giờ bị ta rồi tay hả rồi tay nhưng phải bị ta cart được hand hose là pe rồi tay xe nhưng công bịa thá horse drawn cart ở chân horse drawn cart ở chân hạ tha cao rồi bật sân chia con đựng toán horse cart các bạn nghe horse cart bạn chân tha chân ban đài là tiếng công bịa con á ở chân đã we ride a guys rồi tay xe horse drawn cart ở chân khoan tháp và nâng chân tha tao chẳng đọ drawn trên gần đấy sai chết con đấy horse cart yeah cart rồi tay horse xe con đấy mà chân ăn một tiền
we ride a horse cart yes good horse cart ទៅ តោះអញ្ចឹងយើងជិះរទេះយើងសរសេរ we ride in a horse drawn cart ឬក៏កូននឹកមិនទាន់យើងប្រើ we ride a horse cart អូខេ next sentence នេះយើងជិះរទេះគោ តែក៏កុំម៉ាំហ៎ គោកម៉ាក់ម៉ាំ តែធំប៉ុនក្បាលវិញ ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងរទេះគោគេប្រើពាក្យអីគេដឹងអីកូនគេប្រើពាក្យថា ox cart ox cart ox cart អូខេឧទាអាន we ride a ox cart yeah an ox cart ox តោះឥឡូវកូនអញ្ចឹងកូនចាប់ដើមកុំពាក្យណាយើងជិះរទេះគោតោះ we ride a ox cart yes very good we ride in an ox cart យីថែប in មកកូនណាប៉ុន្តែបើកូនភ្លេចកូនថា we ride an ox cart ក៏គេស្ដាប់បានដែរដូចគ្នាកូនណាប៉ុន្តែនិយាយឲ្យល្អ we ride in an ox cart ថាមើលអានតាមអក្សរមើល ក៏ដាក់ចឹងក៏ដាក់មួយទៀតក៏ដាក់ we ride on a ox cart yeah on the ox cart yes good តោះឥឡូវយើងចូលរបស់ថ្មីយើងជិះឡានតូចពាក្យពន្ធដឹងពាក្យឡានតូចគេប្រើពាក្យអីហ៎ small car យេថាតែខាមួយម៉ាត់ហ្នឹងគេដឹងថាឡានតូចឯងកូនណា car ហ្នឹងឡានតូចហើយឬក៏ small បើ small car or car small ណាបាច់ថា small កូនថាតែ car ហ្នឹងគេដឹងឡានតូចហើយតែធំគេលេហៅ car គេហៅ bus ឬក៏ mini bus មីញ៉ូតោះឥឡូវយើងគុំពាក្យយើងជិះឡានតូច we ride a car yes good we ride a car next sentence យើងជិះឡានធំហ៎ចឹងឡានធំមិនប៉ាប្រាប់មិញគេឡានធំ ride a bus yes good ឡានធំគឺ bus here how do you spell bus B U S yeah ចឹងគុំពាក្យមិញត្រូវឯងកូនណាគុំពាក្យមិញយើង we ride a bus here we ride a bus next sentence យើងជិះទូកកូននេះឥឡូវពាក្យថ្មីគឺពាក្យទូកកូនចេះទូក boat yeah very good how did you learn where did you learn this word from my plane your friend my plane huh no my plane so smart yeah your brain យើងជិះទូកចឹងទូកមិញគឺសរសេរ boat how do you spell boat and B O A T yes good ចឹងយើងជិះទូកគុំពាក្យមកកូន and we ride on a boat yeah we ride on a boat ឬក៏ we ride a boat mìnhថាដូចស្អីមិញmìnhថា we ride on a boat mìnhថាចឹង ហ្នឹងហើយកូនអត់អី អូខេ we ride a boat ប៉ុណ្ណឹងមកបានណាឥឡូវយើងរបស់មួយទៀតគឺយើងជិះដំរី ride on a elephant បាច់ដាក់អនទេកូនដាក់ឥឡូវមើលពាក្យដំរីគឺ elephant yeah elephant bit how do you spell E L E P H A N T yes good ចឹងយើងជិះដំរីគឺយើងសរសេរ we ride an elephant we ride an elephant next sentence ទេយើងដើរវិញចឹងមានពាក្យដើរឲ្យគេដើរ walk yeah very good walk ឡើយយើងកុំពាក្យ walk go អត់ទេដើរតោះឥឡូវទេអង់គ្លេសថាម៉េច
Listen. No. no យើងដើរវិញ No, we are. We, no we we, ដើរ we walk again. ណោះតែប៉ុណ្្នឹងឯង no we walk វិញពាក្យវិញគ្រាន់ជាលបោយពាក្យហ្នឹងគាត់ណាទេយើងដើរតែប៉ុណ្្នឹងក៏ត្រូវហើយ no we walk and then you have to read our text short What the again hell? in English start We want to go to playground. How do we go there? We ride a bicycle. We ride a motorbike. We ride a tricycle taxi. We ride in a horse-drawn drawn cart. We ride in an ox cart. yeah We ride a car. We ride a bus. We ride a boat. We ride an elephant. No, we walk. yes very good job baby our lesson is finished see you next week